juga judgment riu kadai satang ga voice of the people party telada mafi ga PPP ru pisek semua lakot kari pakai judgment riu bat ngaru nganun trek ban tak bucu ngan tangro wari ka epic ka jom katakan ga jinsisya na iu kontinualan ni don ban ong ni kipat ba ko kipat ba bi tingkat pemerintah nomor upat ba untuk kuno mentahun besar ya the base of the people party nama kita nanti kita sedang berpisah tu bakala mentah dalik pan jirap dalik wak kijie kiong kuno nomor bapak ba menjadi wakersan pra kat abadan Mendor mapi lagi live pemriu teligi constituency ngira job hadu live war teligi constituency lada kadai ke election elek kata la fishar marai jaga celar cuni job live war teligi ngensem lala banjok haki teligi constituency apa sorslong dat hang pre poriboy namar kadai jaga ke belakang kampung pat lesi ke bagi cakmeri ke belakang sio atati ni noi kumbagala mentah mendai bangunan ban kop lene ban keren song Kiwei pak kijak mendriu, kila ai kia ningi, kila wan banyak kendo ini, kila MD sangka voice of the people party. Disini, minum highlight, ya kiwei bikin pensil tu, bagala ini, hendrai kita hadu bangenda ai kia kapor, hau adapra, ya mentang, minum pak keren ye, minum pak bisa, hendrai ingin sestang, ngidang jana peringkat ma jongga jingale, ngin hapan ye. Wat mentangan itu epi hadirin jong ke MLA election hada jingat linting ngila tray ngila yaj bat ngila tray ban pumpre ya ke MP election dang don simun ki basngo ardatin ba kata ke PPP dan job don ki parti gong ngila tik me buni job ni PPP tamang ipu perkat ne tamga tu pa namar balai ki ken bit le si pat ba ne pat ba kumagarong kumangalong itu ulanang star banyak scam upat ba unpat ya kan dikecikai upat ba unum syair ang bagla kumbadan ki mga mandalan na late panjira kilit syupra se late daw to MP pra UMP ulang ada apusan keluar sisne mudur pigi top haduk kata-kata imat kibri kibala melin bantok te kala ni begini top mo Namar dan kejengong, wei balak kerni kejenglian, lae ban petak. Kini kepala melian ban petak, kin support hidup